INP Mizo Channel Clear Tute Chipai Ule April ni somni le panga kan thleng le tareng mai ruwa ala su thadu meulova ruwa di la tong trai tul ta hle mai voin lunglei lam chan chin te po kha a hlo om du ta hle ni kha tin Mizoram chunga COVID-19 hria leng le mek boka pathian zara eng em kan tilowanga keimani lama kan ti tur lam kha tu te ma hian ingai tha lo ram teng u phim khurna himna in zunga kai ti thu fing toi kha kan hereng don nia lunglei kho pui chevel kang an boi pui lai hian bungtlang south longtlai district a ram kang in kho chung kang ka yin chanchin kan la khom lai vel kha chuan chen na in som bor vel kang to ne soi ania apoi kan ti pui hle heng zinga hian pumon chunga pu MC a Ludhiana missionary te in pui bungtlang south ami chu voin khan bungrua pakhat ma chu man lovena kang ral vek boka vokvul lai panga an kang hlum vek bok an in puya hian anu hovin anaw te an la khosame kani he in hi kum sang nei le som pathum kuma pu MC a pain athi ma asak zo tak ania apoi tak zeta hetianga khuarel chiat tok chung kwate tan pathian om puina le thamon na idil sakang u ti kha thuma kanan nei lokani tun tumpo Myanmar ram lam kan hoile ri anga ASEAN summit le akai noi lam kan thlir hole don nia ASEAN chuan an be sei angen ramro puya hruai thleng don lo ni in an ngai aniang chu voin hian Myanmar ram chung mun rang ranga sipain thu nei na pong lak do dala kongzo anasale hle voin April ni somni panga hian rengun khopui Tamui Township a Mingala Market muna mipuyan pungkhom na sale hlea sipai thu nei na azung chopakar phoi vekani theinan demonstration an siam le ani North Dakon lama te South Uklapa lama te Hlain Township lama te Suipita lama te Sanchong lama te Township rang ranga kongan zo le hlom hetiang hian Myanmar khopui mun rang pin mana khopuya te Sakain region Mongyua district Butalin lama te kongan zo le hloma Kachin state Phakan township Lungkhin mi te po anin hor khom na sat le bike nen an rile vut mai takhaman lama po kongan zo le boka Pong township lama te Moon state Mudung khopuya te Pakan Nyong u lama te Tanin Tari region Dawei khopuya te khopui ranga kongan zo le hlomani Mandalay khopuya po mia tong lam le mun rang university student tenen nasatakin sipai thunei na dodal na an lan tir le a NUG an thlopani ti poster an keng furmai sipai council chuan mei ninga khian sikul kaltran le ni se ati awangin paku khopuya chuan voin April ni somni panga hian sipai opna hnoya sikul kalan du lo thu mangin silent demonstration an nei ve bok molamian khopuya chuan har satna in chok tonin voin khan mi puite hne na tangin mi puite hnen veka ti thupuya an neya intran puiton na program a khopui huapin an siama an hlim mel khop maya an lainat om hle bok sini voin April ni somni le panga hian Sakain region kalimiu khopuya po mun thum la ya in thenin nasatakin kongan zo le a an fak om ngot mai transe khopui hi sipai council lam hian information anti chingpen sak vek na munani a internet line a man thailo hrim nia soyani heiba ka an khopui chunga le an township huam chunga khote then khata sipai terrorist an omboka choti chungchuan tlom mai an tum lo hle nimin pia April ni somni le pathum le nimin April ni somni le pali te khan chol lovin a zonin kongan zo le ni voin April ni somni le panga pathian ni hian michina khopuya Kachin Baptist Convention KBC chuan Myanmar ramin federal democracy alo nei vat theinan chumi puala tong trai in khom na program a hoi hota an senior pastor Dr. Kalon Samson mana putra ma va mutu khan Christian te chu ni tinin federal democracy ram alo om thuai theinana tong trai na nei thin turina fui hlom Kachin Baptist ko ran te hian March thla tang to khan ni tinin ramtan tong trai na an nei thina
Kachin lamba Kachin state lama te Myanmar ram chung mun rang ranga kokran te chu trong trai na intran an lan na sat leya ram chung mai ba ka ram po na tangin Myanmar ram ta na trong trai na nei tuan pung na sat le bok falam khopuya Presbyterian biak in pui kokran te pon February tha Sipai Council in thu nei na apong la ka tanga rei lo te tang khan tun thleng hian ni tinin ram ta na trong trai na hun an nei thin bok ani Nimin April ni som ni le pali khan Mandalay khopui chian mia ta se township pa om ku kong thet 9 chu tayar hal kang tua pu in sipai terrorist lam chuan an ka pa apuma kap fu in sipai te hian ruang an hlom nga la atluk na huna thi nai te po tuin an sila asli par bun mek nu che in motorin an phurbo ta dai ni in mita mutu te chuan an soi achung te chuan police station tina achan chin ngai vena hun an khoral po in om zia nei chuang lova tin police lam hian nimin tlai lam khan ruang thum lai mai an hal ral ni in an soi boka chotia achan chin engma hriat tura om tak lawa wangin ril ro in tiam lo em chungin voin khan ku kong tet 9 chung te chuan aruang tluk na a slipper an nu chena muna an sa khodanin tong tai na hun an wa mangani sipai terrorist te hian rong takin thil ti thin ma se Mandalay khopuya po hian demonstration hi atop theilova atop mai narin om lo hle bok Mandalay region Miktila khopuya tatma 99 na ommek major pakhat chu CDM lama ain let le ta a tuna hian mun hi ma thleng ta a soidan chuan sipai te zinga mi pui lama pakai du an la tam hle ni ama hi heng to u ania Myanmar Sipai Council in mi puyan soi sakna sat viawa sipai te po en tha an ti lo viu hian an mani sipai chunga po in thliar ranna ana sangal hle thin ni ina soi sipai te an tlan bo thin hi Myanmar sipai te dana chuan kumthum zelbang zutira hreom taka siam turania tlan bo hi thil na mai lo takani leaf an lak chuan an leaf lak top ni atangani som ni le pakhat nuwa tlan bo an ni puan thin ania chotiang mi te chu an hu hun huna kumthum zela khung turani top mayani leaf lalo sipaya tanga tlan chuak ta hrim phei chu kum sari an tan tir thei ba ka code number 65 na sipai te hian an mani in rem theina dan a khan pai nan nei boka chumi na soidan phei chuan kumbituk soi hlei thei lovin rei tak an tan tir thei ani rei tak ani ringut maya kumbit hia po soi hlei thei to lovani tuna sipaya tanga tlan major hengto hi kumsom thum le panga vel le kania sipaya hian kumsom paruk vel service nei to a thalai ani boka sipai chunga in thliar ranna le in opdan sual tak po a chiang hle ni hetianga thalai fel tak le ril ru tha tak ani awang hian tuna min ong hlaina terrorist te thil ti dan hi pom theilovin CDM lama apakai ta nge ni ti ama nge na soya tuna demonstration na ya sipai terrorist te do mek tu generation z thalai te hne na po fui na soyen anral thuam nei ala in thlau e mawanga film khur turin le uluk le zuala in buat sai masa turina fui ani tuna kan nau te hi an hoi senin ramta na anin pek na hi aro pui hle mai ma se soidu pakhat te kanei chu tun ai hian an thluak himhang le zual se ka du a anral thuam nei ala in thlau lai deu e mai tin tun ai hian an practice an train na sat deu po atulin ka hria ril ruero ti hnual mi lo turani an be sei hi an munge yang ti hi rin ngam na an nei bok turani ati heng to po hian asian meeting chu makati lo ve khop mai boka asian ro rel na hi han pompui mai tlak po ni lo asian hian tun chen hian an mani ram hlok na bak thil dang eng man ngai tu tak ngai lo ati bok Norway ram lai lia try hein khopuya chuan nimin April ni som ni le pali khan sipai council thu nei na an du lo na le CRPH an din pui zuak thu an rama Myanmar mi nam rang te chuan an ran tira Asian meeting omlai takin demonstration an lo nei na save hle ani South Korea ram wathleng Myanmar mi te pon voin April ni som ni le panga hian National Unity Government an thlop thulan tirin demonstration an lo nei ve boka hetiang tho hian
US lama Myanmar unaw te pon na satakin beipuyan lo thlak ve bok Washington DC khopuya Myanmar embassy Chinese embassy Washington khopuya monument ro pui takte lama nen Milk Alliance ti mingin demonstration an nei vut maya US khopui rang hetiang hian kong an zo hlomani khalama om kan chana lo clear tu in om hlo chuan thilom danin ron report thoi don ne o kan riat theu angin nimin April ni som ni le pali khan ASEAN roi tu te in mu khom na closed door meeting a khan Indonesia Vietnam Singapore le Malaysia Cambodia le Brunei sarkar te atang chuan anram roi tu te an kal theya Thailand Laos le Philippines satang te chuan an foreign minister te an kal ve thunga Myanmar ram atangin mi nong hlain akal ve tangei bok ka an man ta lo ani kha an meeting zo ASEAN minga an zawaya reman ti tlan thutluk na alo chuak ta a kan video masa kan soito kha in pong nek na le in tha na ti to positive lam hoya in kom na le in biang biak na ASEAN kai roi na in biak rem na zon le har sat na tok te chom dol na kong zon ti te kha ani deu maya he nimina an summit hi a hlo tlingangem ti tun tum chu mit hiam te kam chuak la in tlemin kan chanal men hlut sak tu te tan kan thlur le hlekange a hun lai ani boka ASEAN thula kan lut le chot mai ani hi ama sain ASEAN ram ruai tu te kam chuak hi keiniang thingtlang pamol te po ina kan riat thei mai tur chu an tong kam hi a khau kha lo lutuk ti he ni an malak tum dan han en hian tong kam na deuh le deng khong deuh an mangam mi lova chu ai chuan tu na sipai council malak na sual lutuk hi hei ai hian nem deuh sela thil hi tong poti lutuk lo se an du thu hi a ang berani Myanmar ram chunga mi pui nu naw poi soilo mi tam tak an thi zel lo lam ai ma in ASEAN member ani na bo lo tura malak na a ang ma zok ni ina ngai theya hetiang te mai maya lo ni ta ka wang le ram rangin an thlir thup laya thupui hlapui vai ngam mu mal lova an tling tlatamai chu Professor Dr. Chun Min an ti chuan ni ati lo ve khop mai Professor Dr. Chun Min hi Myanmar ram politics thli thlaya zir chiang em tu pakhata ni vea ani hituna hian Minnesota state a Carleton College political science zirtir tu ani po hian tun tuma ASEAN closed door meeting a anlung rual tlan na point panga te zinga political prisoners chua tir tur thu antitel mi lote Myanmar general election 2020 ya ne na chang chiang tu zoken ne na achan an pompui na thu a om ta mi lote chu makati hle thua soi vea thilom dan thlirin tuna ASEAN rorel tu te hi chuan Myanmar ram chunga demonstration nei tu te hi an musitin an ngai ne phlea mak anti lo hle ni in angai koi thei tlatani ati tuntum ASEAN closed door meeting a hian sang ni le som ni kumat ne na chang tu NLD laminan roi MP then khattena sarkar thar an din tak NUG chu som ni talo ma se hetia ASEAN meeting in lungrul taka thutluk na point nga lai mai atar lang thei hrim hi thilom om takan I thu Dr. Sa chon soi ve thunga heng te po hi khun rem chang kan nei le a khan pain kan thlur le don nia ti chuan engwanga tong kam na deuh mang ta lo ngen ni ti chu Malaysian Prime Minister tong kam hian ati fia deuh mai thei ani hian an meeting zo vele news la khom tu te ma a thua soi nga la ti hian atia tharum thona hi atu te lam point bulan tran ma sa zok po ni se tu na ta na poimo ber zok chu tharum thona ti to phot hi nia chu wangin sipai lam ti sual na le dem na lam hi ngai tu lovina om ta ri ani atia tu na anlung rual tlan na point nga po hi ama minong hlain tel nge ya ti ani thua soi bok he anlung rual na point nga chung changa hian ni china kan soita Professor Dr. Chun Min chuan Singapore sarkar hi apoimo thei hle don ni ina soya Singapore sarkar hi sang ni le som pakua atang khan China sarkar le pelin Myanmar ram chunga investment siam tamber anita a ton naya po khan new site rang in an tarlan danang ani chuan Singapore ram chunga in kat bank lama sum don na nei tam tak te chuan Myanmar ram atanga ram dang sum chevel hi an do thlengan mangna sa hle ani
heti lai hian human rights palzu tak maya aram chung mi te an thi zoi mai le ram dang sarkar dangin sanction an siam pha hial na tura thilakal boi chho tak lai po khan Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong te hi khovel sarkar dang te ak ruala ak ngam Myanmar Sipai Council thil ti dan hi pom the ni lowang ti masatu pola tel ve khania ma se chu tiang ani lain tun lai hian Myanmar ram boi na thu hla hian Singapore hian thoma chu amang lo le hle si ani hi hei po hi kan thlur le ang kan ti khania a han pain kan la thlur man chi alovani hi Indonesia President Joko Widodo chuan ama mi Malaysian ngai dan ati chua chuan Myanmar Sipai Council thil ti top se an du thu te Myanmar boina in nam noite zong te la in biak na nei a that thu te politics sawang an hren le zela an khung zong chua tir vek thu te Asian in har sak na tok te chom dol na apek tum ta na Myanmar Sipai lamin kong hon sak ngei tura an du thu te asoya heng hi dik tak chuan US le khothlang sarkar tam tak tiamin European Union le UNO poina lo ti to voin thlenga min ong hlanan makati lo le angai tha tlat te kha ania Asian statement hi ngun taka kan thlir chuan tuna Myanmar mi puiten an ngiat le an sual chua tumber democracy lam hoi engma malak na tura om lo khima kan soi to ang khan sang ni le som ni electiona ne na changtu ne na menong hlan hian thu nei na hlan let le turin an nor ve deuh ngein kan an be seya ma se hei po hi zoi muanga in biak na nei chho zel tur ni ina lalanga chumitlet ling chia sipain thu nei na pong lak ti top tura nor na emo chutiang lam hoi tong kam eng ma om lo khrim bokani diklo taka an ti tu da le an manawanga Sipai Council in rel na an ma chon thei tur lam te chu nai he ani ringot mai an rel ngam lawan yang tin tuna an thutluk na 5 statement hi an zom thailo chuan chu tiangin kan tiang ti thu del kilam engma om lo boka he anin rem tlan na statement hi eng ti ka tangin nge an bo zui tan nga lang ti lam po hi a om mia lo bok ti chuan tuna Asian meeting in atum ber nia lang chu demonstration nei tu mi pui lam hi an ril ru ti dai phot mai teng u ti hi ang bera chu wangin tun tum Asian closed door meeting po hian ra tha chu ain om zia nei tak lo ni in politics lama mi thiam tam tak chuan an ngai ani tuna Myanmar mi puite hian bul han tan uk sia han re le mai chu an du angem an bul tan na le an tor na zo zai te malampan an tum zel dan tong kam te han ngai thak he chuan an dai mai chuan rin om lo viu maya Asian hian Asian ani angin engma ati thei tak lo ti hi Myanmar le khovel mi pui tam takina an thlir dan ani chhota elam hi atul dan angin kan thlur chhozel don nia ole INP mizo channel du saka min hlut sak tu inza chunga lom thu kan soye